Kia ora maura koutou tātou. Ana ko tāku I te aora nei nā ki te kōrero hau mō te Aotearoa Ranapu, ko te wharimia te ino o te wā hei te tekau karaka, atu I te tekau karaka ki te paupatana o te rā. Ana ko tāku I tēnei wā ki te kōrero hau mō wā te John Key mō te whakatae e kia nei ko te America's Cup nā. Nā te ata I hoa atu ai a John Key I tētahi pūtea 5 miliona tāra ki a Dean Barker mā. Nā te ha tēnā, karekau I tūtaki pai a Dean Barker. Ana kai te whakaroa hau mo te riki, mo te hutuporo pā, mo te neti pōro, mo tēnā mea tēnā rānei. Ea hoa mā, he waua kē te mei whai pūtea I wena topito o te aha kina kina. Ko tēnā tētahi pātai nui ki tōku anō nei nā whakaro e hakatakotoa hu I tēnā nei nā pātai hei te tekau karaka. Ana ko tētahi anō nā mea. Ka te whakaroa hau mō nā mea kei ro tonu I te tōranapu Aotearoa tuatahi. Ina hoki kei te haere e ai ki te kōrero, e ai ki te ranana kōrero, e ai ki te kōhumu humu. Kei te haere a Brendan Horan. Ki te kōti mo te Winston Peters nā. Kei te kōrero hau mō tēnā, e kōrero hoki a hei, mō te tūtaki hana pai, o tētahi tānata hai ranatira tuarua, ki tēnā kanei nā kapato ranapu, pāti tō ranapu, ana ko te pāti e kia nei ko Aotearoa tuatahi. Ana ko wēnei wetahi o nā mea e whainia nei nā e au a te tekau karaka, ana hei te mihi a hau ki a koutou, e mā takitaki mai I tēnei I te whārani Facebook, whārani matapuka puka o te teihana reo irirani o rani tāne, he rawe kē ki te kirikirikiri I nā mea e hono hono ana ki tēnei pāho tana. Nā reira ko te mako piriki tēnei mihi atu I te wakareo I rangi. O konei ki, kanu I te kōtana koe homa.